Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Voice of the People Party Lingbao General Secretary Dr. Ricky A.J. Singkon mentakas ngi kan retri ukala lingkor arajar arpusau kala pha da kashiti chu menteri rangba ka jilla Konrad Kongkel Sangma halor ka jingdawa ban penne abyang ki officer ki berasa wengkam napo ka loka yukta nakaliang Dr. Singkon uloong bakani kalong ka jingle ka bomsngo tenan batkat kum ke jing pau hagilat pathai kubor yagani ke jing wengkam lale de ke jing temu ke basneu bat namar kata ka penduk penban nya ke jing shania ha ke jing trekam jong ke loka yukta ha ka bai de bat kani nakal yang ke VPP kala aipor hapo arpusau kenta yu menteri rangba ban penne biang ya ki officer ki baju trei hapo ke loka yukta bat ka seng kala mahamru bala da ka sorkar kamla ban penur long ye ke jing dawa kan penlong da ke jing ya ki pat ba persya ye ke jing le don bor jong ke sorkar